بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدنكابس أقول من الدرس ورجينا دوم أدكني فوت مفهوجا فشين إراد كربيا كوري دان أقول من درس تو هفتا بند دماغو بيبتي أقول من أتولو تريغ رتّك دترو كورن جهتي هجيتو ماليغ هفتا بندو درس تو منا مدوكن جين إراد كربيا أقول من هم كوريون إتانغ سومبي وركون درس تو بيبتو بدان मेरे अगुल में वाहदक्कं व मौदूअ की शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह किताब तौहीद को बयान कुरा फसौइस व नबाब ए बयान शैइन मिन अनवाइ सिहर मेहर अगुल में वाहदक्कं मेदनी सिहरुगे वाहक बयान कुरैफा बाब तक बेहगुतु ए मिफुत तरतीब कुरैफा वनी तौहीद के माना बयान कुर मफहुगा शिरुककी कोबाकम बयान करे मफहोगा शिरुकु के अमरत उतरेगा हिमेने बाइक कंक तफसील कुरबाफ एगतुन शिरुकु के अमरत उतरेगा हिमेने कमेंगे सिहर है दुमकीस कुफर का अमल है अदि शिरुकु का अमल है हम सिहर के तेरेगा हिमेने तफात बैत का बेगतुन मुअल्लिफ रहमतुल्लाह मितान का वाहद का मदन फतु के बाब का बयान कुरा अफनी बयान शैइन मिन अनवाइ सिहर सिहुरु के तेरेगे हिमेने बाइक कंकम के वाहक नंगे बाब मी बाब का बयान कुरा बाइक कंत तकीवेस सिहुरु के तेरेगे हिमेने कंत तकम बयान कुरा बितांग बिदालो फौने قال अहमद قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت مي حديث كنا فوني إمام أحمد के फराब पढ़ो सनद आयत को बयान कुराफन केट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबाती आडुस से कमा अभी सा एक इफान बप्पा फुल को फराब पढ़ो विदालवनी एक इफान हदीस कुरबिये इन्नल इयाफत वत्तुरक़ वत्तीरत मिन الجبت العيافة أدي الطرق أدي الطيرة أي الجبت كتريجة همنة كانتت أقول من كوريجة جبت كمانا بيان كورا فن كتريجة مانا أي شيطانا كتريجة مانا أي كاهنكم أدي سحر كتريجة مانا تب علمهم بني بيان كورا मितांग मिहिमेने हतरु कमे गवाहक और तीन कमे गवाहक बयान कुरा फन ए सिहुरु के तेरे के हिमेने कंदत उतरें और तो शैतान का अमरत उतरें और तो काहिन कम के तेरे हिमेने कंदत उतरें कीर्ति में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कुरा एफोगा मितांग बयान कुरा फैवा तगती के तफसीर बयान कुरा इदाल फोने قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان العيافة أي زجر الطير بتاعك بايك كنت تكي أقول من عرفوغا أقول من مجتمعوغا هنگا كنت تكي نو عربين کے تريغا بلے منديا بايك كالا عادت بايك كالا خرافي شركوغا عملت एक तरीके का ज़जर और तैर ज़जर माने की माना करुन व तफस्सु तैर माने की दूनी के हरकातकुं दूनी के गौमकुं दूनी के अलामातकुं इसोरमन्ना गुले कुमेस गुलमकुं बैकाला हितामया उफला फागति कमा मिबाव तो कंतत तक वा कमा कबूल करे अकीदा अगुमन तेरेग विस बयमिहु मिकाला बैकाला अकीदा तक कबूल करे ए मसक्कत निकुंड दोहेग्गा वकी इच्छि गोवाडी विज्जिया
waki kahara duunyek adu magina gem farafiya woni wakicche harakat waki gotaka honnam fashafiya ei bad nasib ko anwata nasib ko mikala kantattan awmenteres komasar kam qabul ko e migotum isti'mal kore isti'malu ten ei shaytana amalatto terimba adi khurafi algon men aqida fushwara shirku ge jahiliyatu gahlwarin aqida ta terimba kantatta kamuga mitanga bayan kuraf dengoti at-tarq ei bimuga kuraha kurahun ei ramal jehun kamuga mitanga bayan kuraf ramal jehun ei wes ghaibat da'wa kuramehun ge kan faadu echi kurahagen akka kurahagen bolu kurahagen eki goggota ramalu ge amalu ta hinguma sei shehoru ge terega himene kamuga bayan kuraf فمهم الجبت جبت معنی کہ رنت الشیطان متا بیان کرف نے شیطان آگے اڈکم وت شیطان آگے دماری اسورگ اڈگے ترے رن معنی کہ اڈو شیطان آگے اڈکم کا متانگا تفسیر کریفا ایم مین کومے کم کیوس شیطان آگے عملتو تریم وا سحر کا عملتو تریم وا کمکمگا متانگا بیان کریفوانی em basfule ge asave shaytana ga aduta uterega ilmori pidala faane ei baqi ibn makhlud dala faani anna iblis ranna arba rannatin iblis hataru ranna hataru tanek hataru mahalle ge shaytana ga adu gobwa faaka ei rannatun hina luina eena launa lebun hinduga eena gobwe adege wa warannatun hina uhbita adi bimak ena belewuna hinduga ena garannae gobviwa warannatun hina wulida rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi ma nabiy sallallahu alaihi wasallam duniya alikan de wada gatum ena ade gobwa adi warannatun hin nazalat fatihatul kitab adi suratul fatiha bawa lehum bas ena ge rannae ena gobviwa emvima mi essoruge amalutta uteremwa essora gulifawa amalutta uteremwa kam ekkamuga mitanga bayan korefawa den genna foni mallif rahimahullah bayan korafani an ibn abbas radhiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man iqtabasa shu'batan min an-nujumi faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr zada ma zada رواه ابو داود واسناده صحيح دال فاني عبد الله بن عباس كان رواه فدال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه نجوم علم ترين بايك لبيجم في ميها فقد اقتبس شعبة من السحر اينا السحر ترين بايك هوداغم في زاد ما زاد ايتر كوري ورقه maneki nujume ilmun ituran ena hodagen baraka sihuruge kantattakun ena itura hodagatmek ema nujume ilmaki sihuruge ilma magfay kura adi sihuruge amalutta utereng himene kamekkum meta bayan kuraf ei argument terega by fara nujume ilmun gotuga by fara mana kurve iruhanda tarita dawruma irosse waguta ara waguta ketahifa waguta ibawat ge chissaki miharu ge zamani alattakum fennan honna kanka ennas mitanga nujume ilmu ge terega ne bayan kurafa wani midennevi iruhanda tarita dawrumu waki ecche waki falakek ga honna horumu kaunuge waki kamakan asarko waki wagute mapve waki wagute sumpave waki kala kantatteke waki ecche dimawima me kaunuge hingumuge terein insanunge kamiyaba nakamiyaba me kala kantatteke gewahage deke bina ifawa ilme ei sihuruge terein himene kantat shaytanage amalto terein wakamen ei midennevi baawto kantatteka abe gutum wahage dekkumak adi ei sihur waringe emme nurakkatere amalkamaga miistakunna kankan oluwaluma miistakun faadu waha dakkaga magufredduma miistakunnaki emis mihun dakka hawahage qabul kokgen emihunna alukon kok emihunge bassage ngule bekkamaga hedumuge amalu utere wakamage medennei nujume ilmuge ahlu warinna emma
nujume ilmuge terim bayin hodan fe mi evani sihuruge terim bayin libigem fek manik nurakkatir kamen ei kaunuga medenneve hinga kantatteka guligen algon men terega tafatu asarta tafatu nasiba badnasiba gulumuri kama nota guli danekama deke wahagate kiye ebe sale algon men kabul kurun chekan kamenun adi ilmuge tere wadagen diumaki sihuruge tere wadagen diumkumuga keeti man nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurafa dem muallif rahimahullah genna afani sihuruge tere gihmene ehen amalei vidal afani walin nasa'i min hadith abi hurairah ge hadis tereng mam nasai rahimahullah riwa kurafa man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashraka wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi mane ki man aqada uqdatan uqda egmane ki goshe gojjahum man aqada uqdatan echchega goshe jahava rodi echchega wa echchega amako rodi ala rodiga me gojja rojjega goshe jahava summa nafatha fiha den e gosha fumefikam gawanama faqad sahara ena ehdi sihurak em ebbes echchega gojjaha fa yafumeni ei sihururing amale gojjaha gosha fume mingwa qur'an ge sallallahu bayan kura wa min sharri naffathati fil uqad gojjaha gosha fume sihuruveri anghenunge nubakam ekkathirikam edifa emi ma rodi echi jahagen rojja gosha fume hedumaki sihuruge terim wakame ei sihuru warin kura amale em algon men tere befara me sihuru jehunima den e sihuru hallu kurumattaka den ganna mehus mehedeni hama sihur ei emihum bes gojjagen goshuf mefa anekka gommiyala miya karuga nune atuga uniyam faaga miyala algon khabar lifa gotuga me kura masekkatuge agues mi binawani rodi gajaha goshuge bodukuda mina goshuge ginamina madumin ei komme goshek waki warakam me jahade eme gina gojjei waraka ek agu bodu ikak kuranje hede bodu ei wanotegi dose mati waraka tatto agos bodu wanoto behuges warwes gadwan ema ei shirkuga kufuruga miha warugode waraka shaytanaga faratu ene libe bar ene gadwa ei ena shaytana kuttam bi waraka shaytana buna kante ginan koddim waraka shaytanaga faratu ene libe bar ituru wegen daan ne baymihum bune ena hama rangalu hse kiyawani war rangalu miheke fenna fenuman hiweni war rangalu mihen henne ehennam sena kurani mikala kantat gojjag goshafume hada mundani embejja maneke goshajja goshafumenya kommecche kiyewe sei siru sihuru gamarta utereng wakam den bayan kurafani waman sahara faqad ashrak sihuru hadan fi miha hama kashorun ena shirku kofi ei kiwegen de kuring awun denne sihuraki shaytanaya insanu getere mihaga veve ebbasume akuden ei shaytana buna kantatteken ena insanu getere miha koddinima den e shaytana e jinni insanan ehiterikame forgot noniyam e shaytanage barugotaga tibe ehem faraattam mi hawalu kurani e masekke ena buna kantatta kodde ei jinnin iteregas me onnagoteki emme iskottibe mihunge dashuga tibe wakibayak iskottibe mihunna insanu getereng tibe shaytan na me gulun badehiwan ena buna kantatteke waki moddadeka kuri e gitere bodje haran kantatta kuranje e giterega namaz nukom honnanje namaz kuranya wudu nokok kuranje oniya muddaru tanta nidanje najis tantanuga olinje memegus baawar shaytana buna alukantake ena kurima ena buna kantatte kurwa me ebbasegen meena wakikala kufuru ga amarate kurima den ane shaytana daruga tibe kudi guru lavva me insanu tere meha buna kantatte kami ehi terikum forkut en by far tebe adosson irwara gadiga gaga ebbesse chenneti barahana haluga iradi ma honna wahakaya irosse gadiga sajide jaha wahakaya mikala baar wahakitan adwa ei shaytana rusumattaka shaytana akkur alukanti
adi Allah subhanahu wa ta'ala kalam fula kalam ismu fula taka ihanati kon hiti waraka enanga sihuruga bar gada Quran egotum faadu faadu akakuraha shaytana ge nantalli nama eya ekkon Allah ge ismu fula lef shaytana ge nantaka ekko Allah ge ismu fula leonima ei e baavari kurwen Allah eddarajeka shaytanu nantan e ufulani adi Quran ge ayat nuba kolli Quran ge ayat li e ayat befara hayadu ge lein Quran ge ayat li jida noniyam Quran ge ayat lifa najista kellaran jida ibawatu kantatei shaytana rusumattaka ena kura kantaten ei hattave shirku ge amalatu uterin wa kembe hadis kura aponi waman sahara faqad ashrak sihru hadafi miha e kurani shirke e sihru wariyeka nuwen astu hagege sihru wariyeka nuwen ena shirku nokoshen ena shaytanaya urban nokosh shaytanaya ena alkum kantatege kurima shaytana abuna kiyeviye e bunagotaka kiyevima ena ya shaytana hiterikum for kodde Quran ga ayate kiyevis komme sengakur wattala fkech noniyam tibefun fenwada gannawana sihuwarin liya tawide ulwa bellevis evves ecche kiya kannege emihun liya ecche ves kiya kannege emihun kiya ecchen aduhan tibbas kiyene kike kamesnege e emihunge e kiyeveye ki emihunge liya ecche ke shaytana emihun angadi fonna kiyeveye ka liyunta ke enege evves bahruwe nongek Quran ga telunus akurtaka ecche kandaf puriha akure waki waki honnan lef e Quran akurve ihanate dem bayan kurafani waman ta'allaqa shay'an faqad wukila ilayhi ecchaka mihaku alagem fikam gawana egmane ke ecchaka mihaku barosa ko fikam gawana ma wukila ilayhi ecchaka Allah emihaka dokur labwan ecchaka hawal kurwan ema algonme wakil kurum vi Allah subhanahu wa ta'ala enun ecchaka algonme wakil kofya enun ecchaka barak algonme iman vejja enun ecchakun enun faratakun algonme rakkaterikan libenakun qabul kofyam Allah subhanahu wa ta'ala algonme du kurabwana ecchaka hawal kuraba nemedu algonme me aqeedage netumuga sawum fennana mismihun unagandu gaya muladdandige etan mitanga hashirakkala ekiyeki size ge badiya echi alafuna ekiyeki femvaru gechi ammogo fenna algonmenge berum algomenge rajyemme anna bay qawmutok misalaka Bangladesh India kala bay qawmutok anna mispen ho maduwana hawan nete denneves dogaka nuwana kanne onaganduga muladdendega badiye tawiden nemiyak nonna adi khasakor emihunge gawum bera daturu kura gonya kommeme sonna jene bande ei emihun hashirakkala emihun qabul kura gotu mi hattawa shiruku gamarata uterim bakada bay me qabul kore timange puriha rakkaterike me oti onaganduge badige so e balare bonnes balaka wasnu karen e ena qabul kuratuge nattuala fiya me exam ferigen ena ge dosti ena halaku wedan ena komme gadiye gaves sumpa kame kommes karnu bakame jihidane bala fi ena qabul kuragut ehma miha nafsani gotum balimi ekkam gastu eharatu gewan ei muladde gonna rojjaka tawidaka unagodu gonna badiyakan ena uriha barek wakil kurima nafsani gotun ene wani hagiyatuga balif em rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani efaden mihege muladde ga tawida rojjen ala fenwadan hadis ko la yaziduka illa wahana kalege tige sawum balimadukan nikameti kannun iturkam iture nuwan wa in mitta wa alayka hada ma aflahta abada tiba marwa iruga tiya atugo ekkam gawenama duha gostiba kamiyab enwa em ei hadis kura afani man ta'allaqa shay'an wukila ilay miha echchaka alagem fe echchaka barosa kofiya man Allah emihaka echchaka hawal kurban do kollaban agomen muslimunna ki faragas midenne fe da khurafi baykam gawegenwa agomen abudus gulun onjeni Allah subhanahu wa ta'ala faragas mihe vesnu taneb vesnu ecche vesnu uriya veskamaki Allah argumeno na gulun ei islam genestevi hagigataki kuriga insanu medwarikon insanu fada takiti medwarikon dannawante diyun ekko baatil kurwa sida Allah ene onna gulun ei tawhid wa khalis gulumak efo dengenna wafone hama sihuruge amalu fada amale manaki sihurun kura ta'sir kura amale kamuga ibn Mas'ud vidalwani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم حديث كربا فوي ابن مسعود دارون من النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي تمن كديك فان تبامن خبر دب مهي العضه أي كوچك العضه एक माने कि البهتان أي كوچكن تمن كديك فان किया दे هي النميمة أي نميمة की القالة بين الناس මීස්තකුන්ගේ දේතර ජෙස්සුමට්ටක දෙමිහුන් දේතරේ එකකවා අනෙකෝකා දක්කාගේ දෙබෝඩු නමීමාගේ දෙබෝඩු එකම සුවාලකී කීවෙයේ සිහුරුගේ අමලත උතරේග මුසන්නිෆ් රහිමහුල්ලාහ මිතාංග නමීමාගේ වාහක ගෙන්නවා නමීමාගේ වාහක සිහුරුගේ අමලත උතරේග ගෙන්නවා ෆෙ ඔතුමුගේ මොරාදකමුගේ ඉල්මර් මෙදාල ෆවනි සිහුරුවරින් දෙමිහුන්ගේ දේතර දුරුකුරා ෆදෙන් සිහුරුවරින් හදා සිහුරුක සෝබ මුජ්තමාවක එක්කණකක ගොළුන්කණි මුජ්තම ෆසාද කුරා ෆදෙන් නමීමාක අහුලුවරින් නකිවස් වකි සිහුරුවරින් නවර එමිහුන් දක්කා වාහකයාගේ සුම්පාකම අනුබෑ අසර මුජ්තම වකි කුඩ බයනෝ අනකි මීහාගේ සිහුරුක සෝබ මීහා ඒනගේ ෆිරිමීහා අම්මීහා වකිවාර ඒනගේ එබ්බොඬ දරින් වකි කුරාර මුජ්තමාගේ ෆර්ද කන ෆර්ද කයිතේක නෆරත් තිරකන් සිහුරුක සෝබ උෆද්දා ෆදෙන් හැම ඒ දරජය එබ්බේ කනෙබ්බේ තිරේක නෆරත රුලිවරිකම කංකං උෆද්දා කමෙන් එයි නමීමා ගහලුරෙන් නකිස් එමිහුන් ගොස් මිස්මිහුන් කෑරේක රීතිකොන් අනේකායන් හේදේ මෙහික සිෆාග දොග් වාහකත ෆතුරාගෙන් එම් මුස්ලිම අඛක අන මුස්ලිම අඛක දේතර ජස්සා ෆිරිමීහා අම්මීහා දේතර ජස්සා මුජ්තම එක්ක ෆසාද කරුන් ඒ සිහුරුවරියා කුරාන් ෆද නුරක්කාතිරි තවසීරෙක් මුජ්තමෝගා කුරා මීහෙකේ mi debodoe istamu terega dogu faturamo hinga me hunna kiwe semmege mitanga sihuru ga amarta utereng bay kankam ga wahaka musannif rahimahullah bayan kure bir namima ga wahaka genno afa ei dogu hodage riti wahaka faturage em muslima ane muslim ahka de terega de tere jassan ebe disetere ahon algun mennan ive bay wahaka ta genna miha genna ondasga e uslub ga algun gabul ko fiyamu වරග්ගින වාහකතයකි වරන් නොබෑ නොරක්කා තෙරිවා එන්නමස් අස්තු හගීගතුග කිහින දෙකේ වාහකෙතෝ කොංකාල මජ්ලිසෙක කොං අන්දාසෙක බොනේෆෝ එච්චෙත්තෝ බලාලාරුග අලගොන් මෙන් ඒ වාහකයාගේ නතිජයන් අලගොන් මෙන්නකි මානෙවර එහෙ මානෙ ඒ බොනා තනකුන් අලගොන් මෙන්න ලිබෙන් අන්නට මනක අස්තු ඒනක බස් අස්තු ඒනක වාහකුන් දේහ නොකොද්දේ ඒ බස් නකුළු කුරි මීහා ඒ දේහ කොති මානෙ එන ජිස්සුමක සමාසක පුනෙච්චක සදා නෝනියම් ඒ බාවතුගේ එහෙන් කමකා බේකුතු වාහක දෙක්කේ උන තනෙග්ග එහෙන් ඉබාරාතකුන් එහෙන් අන්දාසක පුනි ලෆ්සකවස් වෙදාන එකමක ඒ අනකා කිබේ මිහා නකුල් කොද්දේරුගා ඒ දෙමිහුන්ගේ දේතරේ ෆසාද කුරා බීදෙන් මි දෙබෝඩවා මිහුන් ඒ බස්සෙව නකුල් කුරෙහෙම මුෂ්තමෝගේ මිහුන් නකේස් මුෂ්තමෝ හලාකෝ මුෂ්තමෝගේ නේග්ගානිකම් ෆෙතුරුම් සිහුරුවරින් ෆද බයික වාති ඒ සිහුරුගේ අමලේ ගොතුගා මිතාංගා musannif rahimahullah mi basfulu genna afan egotun ibn abdul bar yahya ibn abi kasir ki riwa qura vidal fawani qal yufsidu an-nammam wal kazzab sa'atan la yufsidu as-sahiru fi sana ekam huri daraje ki nammam debodwa mi hay al kazzab dogu hada mi butan hada mi ha ek gadiru terega fasada qurane ane keneka fasada gahar fasada ge asar ek gadiru terega qurane mala yufsidu as-sahiru fi sana sihurweriya enhardu qura fasada dogohada miha debodwa miha ek gadiru terega qurane sihurweriya enhardu kure masekke waruge fasade mi debodwa mihun ek gadiru ge terega එමිහුන්ගේ සවම් ෆසාදයෙන් දාන. එහෙම දක්කලා එමෙ වාහකේ මුලි ආයිලා එක්ක ගෝවන්. අදි සිහුරවරියා සිහුර වදාගෙන් ඒක අසර කුක්කෙන් එතබ්බාර දෝහෙන් නගයන් එන්නෝ. අම වගුතු එක් ගඩීරු තේ ඉදාල මොනරකාතරි කම්බල්ලා සිහුරවරියා එන්හර්දු කුරා මසෙක්ක මේ නෙවුකල එක් ගඩීරු තේ. එහෙම එයි නොරකාතරි කම්වා සිහුරුගේ අමලක එෆද ගොත. එන්න මෙස් මේක නුක්තා හැබැයි අගම සිහුරා මියා තෆාත් කරන්ජේ حالتෙන් එබෙන් ඒ හුකුමුග hukume bidanna wahake
dekama kis bodu faaf enama sihur wariya kufurwe sihur wariya shirukakkamu gave enama debodun ei shirukennun kufurennun debodun ei huddakam ekkum anudake endo ei bodu faafai faafa kamaruttere gimene enama sei shaytanaka guligen shaytana buna kante kurin e qurbanet den kurakam ennun edakka wahakenge enma smitanga nuktake mujtama kura asar bala fiyam min ammamunge asar waran nurakka teriye hama sihur warin fade e mitanga e hadis gennaaf den hama miya gole ehem wahake gennaaf ani vidalanu walahuma an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna min al-bayani la sihra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korek abdullah umar vidalafani inna min al-bayani la sihra hamakashorum bayan kurum wahakage fasahat terikan ei sihuruge terim wakamek itanga ilmori miti dedimalaka tafsir kurwa foi ei kirit nabiy sallallahu alaihi wasallam kurevi ta'rifen heye ei nuniya mekefano ekama zammu kurevi he mane ke ei rangolokame nuonko bayan kurevi komme goteves awun gabu kurun jagege tengei bay faran hunnane bay mihunge wahakatan hunna gotum dogu wahake vesena dakkala rohiwana kurimati hunna me angama fenne e manzar evara dogu sriti kokgen dakkala me huntibe em jegmane ki kurimati ge wahak aduhan hunna miha anwa turmes aduha miha ena sihurege bajas ena ga awage bajas ena ga wahaka ga andasun e bastan aturala gotum ei hama hagigekkama gabul kodde waran e wahagate badakkala ekam astuga dogu emvima dogen egota badal kura komwanyam ei ebesalaga dini gotum uddaka menno enames hame gota hagigi wahakai mihego bayan kodderuga une dini nasihate mihego deruga e wahake demihun dakka eruga hama ekaku ewahaga dakka gota aneka dakka gota uslubu gotun tafatu ima mihunge hittakan ege asaru kura war tafatu e hama ekachi demihun misken ekaku ewahagatan atura gotun enage andaz ene ewahagata gennele riitikama furihamakam ege astu hagigi maana aduhanti mihunna eba wasiluwe adi egen kuranje rangalu tarbawi asaren emihune bakure nembeja mimana ge maana ki ei warak rangalu kamek ema mitanga degotum belies mistakunge hittaka rangalu badalek rangalu andaz rangalu tasire kura ko wanya ege maana ki halatuka shari gotun ei taarif kurenek ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurave ek dekfanu gariha demihako dawa kurumattaka de khasmun ama hadis kurave wa inma ana basharun timan kadekfanu wakan kashore insanekam wa innakum takhtasimuna ilayya tibamun timan kadekfanu gata masala hushalange banna moy anna iruga wala alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd faharaka tibamun gitere ekaku vedane enaga hujjen enaga dalil hushalumuga ma kuladana mihek fa aqdi lahu ala nahwi ma asma den timan kadekfanu kurifulu matiga mi adu ive adu yumege macca timan kadekfanu hukum kandala deiruga e hukum emme rangal hukum nuvedane ei kivegen ei kuringa gon denne vihen ena e hujjen hushala ile furihama kamun qadiya mihivani mi rangal gotki en baymehun tibene hujja hushelumuga haggu baatil kamuga baatil haggu kamu dekkerume ekam qadiya kan nonnane ikhtiyar qadiya kanne gen qadiya hukum qurani qadi kurmati ga hushele heki qadi kurme dakka wahaken aduwa em hadis kurave fa aqdi lahu ala nahwi ma asma emiheka eggota ekkola timan kalefan hukum me kurabani timan kalefan ive adeg maccha balla fegman ek emiheku kiban aduwa aduwa balla hukum quranuga e hukum dangalunu ima den emiha e baatil gotuga hifagen eda mudale echen ei fa innama aqta lahu qita'atan min an-nar timan kalefan emiheka kandafa mideni narakage alifangadek falyakhudha aw yada'aha ene tifagen darnuni baba dash anubunashe vareges qadi mihar hukum kuffe timanne ekkola timanne gechchekkama
qadi hukum kuris huddenwan qadi hukum kuri makinat huddan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukum kuris huddanwan ekayfan hukum kurim huddan wecche den kinatu agon men qadi hukum kurim huddan embima ena e bayan kuri ekayfan hadis kurbani tigitere ekaku wedane hujjan hushelumuga ma furihomiyak em enage andaz ge heri sihr mistakun oluwalume mi demanaga rangalu managa smiti manakure adi gos managa se manakure mitanga musannif rahimahullah genna foni mihunna makara ilen ada oluwala dogu wahagata mistan kurimatiga ರೀತಿ ಝೀನತ್ತರಿ ಕೊಗ್ಗಿನ ದಕ್ಕ ಮೀಸ್ತಕೊಂಡೇಗ ನುಬೆ ಅಸರ್ ಕುರುವನ್ಯ ಕುರಿಂಗ್ ಎಕ್ಕಲ ಅವಗಮ ದೆನ್ನ ಇಪದಾಂಗಮ ಏಯಿ ಸಿಹುರು ವೆರಿಂ ಕುರಾಫದ ನುಬೆ ಅಸರಕೆ ಮೀಸ್ತಕೊಂಡ ಎಮಿಹಂಗು ಫರಾತಸ್ ಮುಜ್ತಮ ಕುರಮದೆ ಏವೆ ಸಮ ಮೀಸ್ತಂ ತೆರೆಗ ಸಿಹುರುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಫದ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಮ ಮೀಸ್ತಂ ತೆರೆಗ ದೊಗ ಮಕರ ಹೀಲತ್ ರೀತಿ ಕೊಗ್ಗಂ ಎ ಬಸ್ತ ಮಿಹಂ ಕುರಮತಿಗ ಒಳುವಾಲಾಗೆಂ ದಕ್ಕ ದೆಕ್ಕುಮಕಿ ಸಮ ಸಿಹುರು ಫದ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರೆ ಆಮಲೆ isab mi babuga hadis tak nimmala afani den bayan kura afani mi babuga babun nerewunu faada tak widawan fihi masail mi babun libe faadat al ula furtan faadak an al iyafata wat turqa wat tirata min al jibt al iyafa ay at turqa at tirata mi jibtu ge terim wa kan kuri hadis ka bayan kure at tiratu wa kanna fahum babek එවිස්සම දුන්නා ගුලිෆර් බයෙන් මෙහුම් මසකත් නිකුන්නරුග වකීච්චින් හොරස් කොෆි අම්පුරි සමාන ගොන්න ආදේ දූනි උදුස්සා වකී ගොතක් ඇයිද උදුහිගෙන් ගොස්සියා වුණා මේතු රංගලෙන්න ඕන මේද මේ මසේකෝ රංගල දුවෙන්න ඕන විකාල ආදෙන් එමෙන් තෙරේගෙ මායුසුම් ගාදේ එමෙ ඒ ගන්නාන ෆහම් බාබෙන් හම ખાસ බාබෙක් තෆ්සීර් කරන එක ඒක හුකුම් තකබේ हम यायकुगा मी हुकुम कमकी सिहुर के तरह वा शैतान आगे अमल तो तरह वा कमकम बाबू को बयान वेंगे जम में तफसीर अल इयाफा व तुर्क अल इयाफा एक माने की कोबाकमा अद तुर्क को माने कोबाकन आर्गुमेंट बयान वेंगे الثالثه تمني ان علم النجوم نوع من السحر نجوم علم اي सिहुर के तरह बावतक نجوم علم की सिहुर के तरह बावतक कहने एक हदीस कुराफानी नजूम इल्म बाय लिबिगम फेमिया සිහුරුම් බයි ලිබිගෙන් ඉතුරු කුරිවක් ඒ ඉතුරු වෙගෙන් දාන හතරු වනේ අල් අක්දු මින නෆස් මා නෆ්ස් මින් ذلك එහෙම්මෙ හතරු වන කමකි ගොජ්ජහාව ගොෂ ෆුමුන් ඒවස් සිහුරුගේ තරින් වාකමෙක් ෆස්වනයි අන්න නමීමත මින් ذلك ෆස්වනයි නමීමා දෙබෝඩොම් වස් ඒ එකමුගේ තරින් වාකමෙක් සිහුරුගේ තරින් වාකමෙක් මානෙකි සිහුරුම් කුරාෆද නුබා තසීරෙක් මුජ්තමා කුරාකමෙක්කන් දෙබෝඩොමක් السادس هوني أن من ذلك بعض الفصاحة هم هم سيهور كترين واقم كان أي فصيح تريكمك بايك واه كتبس فصيح تريكمان كي ميا دو فصيح ريت بستان أثرادون إبس همس سيهور كترين واقم بايك فارق مان كوري هاون دين تفسير بايك فارق دي هو كبس بينهم كور أنا بايك فارق تنو بايك كوس بينهم كور هما دوغه مكرن هيلته ميستكون ريتي بستوك اولوالا كن داكوان اي هم سيهورگه تاثير فد نوبه اثر مجتمع کرا کمکونگا می بابون اس بیان وهنگچ افوگ باب නිම්මාලා ෆොනි මෙහස අලගොන් මෙන්ගේ මිරේක් ෆිදාලොස් නිම්මාලානි රත් කරවිය දෙංගන්න රේග අලගොන් මෙන් ෆන්සයිසන බාබු අබේවති රත් කර වහදක්කානි හදා වසුබ්හානක අල්ලාහ් වබිහම්දික් අෂහදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක වඅතූබු ඉලයික් وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته